Swastiastu. Kacunduk malih sareng titiang di Gusti Ayu Mas Namitasari ring acara Gatra Himasaba. Kawentenan Gatra Himasaba ring rahina mangkin ngenenin indek bulan bahasa Bali sane kelaksanayang ring saseh Februari pinanggal 5 nyantos 6 warsa kali-kali 24. Sane kelaksanayang ring desa Panji Sakti. Inggih sane mangkin aturan titiang Gatra Himasaba sejangkepnya. Ring parikrama bulan bahasa Bali sane kemargiang oleh HMJBSID Undik Sapuniki ngambil tema Karang Awak Tandurin. Sane kasobiahang oleh Ide Pedanda Made Sidaman. Tema puniki nyihnayang indik mandiri, kemerdekaan kerja keras miwah ngemolehang potensi diri. Parikrama bulan bahasa Bali puniki kemargiang selami kalih rahina. Ring rahina ka pertama sane kelaksanayang ring pinanggal 5 Februari kalih tali petang likur. Parikrama puniki kekawitin antluk sambrama wacana saking Manggala Prawarta Kekarya, kelanturang sambrama wacana saking Dekan Fakultas Bahasa dan Seni sane keangganin oleh Wakil Dekan 2 ngeraris mungkah parikrama bulan bahasa Bali puniki. Kelanturang untuk penyukserahan piagam lan plakat majeng ring perbekal desa adat Panji sane kaping untat penyukserahan piagam majeng ring pemateri. Selanturnya nih kelaksanayang parikrama kriya loka terjemahan digitalisasi lan sastra Bali oleh Ide Bagus Mas Abdi Putra pinaken ara wakil sane dados penyiar radio ring LPP RRI Singaraja. Tur kelanturang kemargiang pelatihan langsung indik digitalisasi sastra Bali melarapan antuk aplikasi Patik Bali sane kesarengin oleh wargi miwah panitia bulan bahasa Bali. Parikrama kelanturang ring rahina kaping kalih pinanggal 6 Februari kalih tali petang likur. Ring rahina puniki kelaksanayang parikrama bakti sosial lan pameran sane kehadirin oleh para siswa sekolah dasar ring desa Panji. Ring parikrama bakti sosial puniki kedagingin untuk melajah tari Bali, melajah mesatwa Bali miwah nyurat lontar. Lan ring pameran puniki wenten pameran prasi miwah pameran media pembelajaran aksara Bali. Pikeno indek ngemargiang parikrama bulan bahasa Bali puniki wantah iraga mangde praside ngicenin adik-adik drike napi ilmu napi sane iraga druenang inde aksara Bali, bahasa Bali miwah kawuruhan sane lianan kentan. Pamila sane nyarengin bulan bahasa Bali niki wenten di kedua kategori. Sanika pertama saking perwakilan dagia utawi masyarakat umum miwah sani kaping kalih nike wenten saking adik-adik SD ring genah sasaran. Dan alasan tiang utawi dados Manggala Prawarta Kekarya niki nggih milih bulan bahasa Bali duaning niki wantah silih sinunggil program kerja saking HMJ utawi himpunan jurusan saking himpunan jurusan kinten utawi HMJ dadosnya niki sampun paksanayang nyabran warsa miwah sampun dados program tetap utawi program rutin kinten. Basa ibu nenten dados kantos reret. Santukan basa aksara lan sastra Bali nenten wantah marupa kaluwihan budaya sane adiluhung nanging makecihna lan kesujatian kebalian jadma Bali. Inggih pamiasa sareng sami wantah kadi asa punika iwau Gatra Himasaba sane praside aturan titiang di Gusti Ayu Mas Namitasari pinaga pengeter acara Nunas Gamdana Sinampura manawita wenten keiwangan rikala titiang ngaturang Gatra Himasaba ring rahina mangke. Titiang puputang antuk ngaturang para masanta. Om Santi 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 Om.